Что там? Гранат кидай. Нет, нет, нет. Убил? Pasukan Rusia versus Ukraina terlibat baku tembak saat gelap gulita. Rekamannya diunggah di Telegram pada Selasa 11 Februari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan kelompok pasukan khusus Rusia bekerja dalam video ini. Kelompok pasukan timur, pejuang dari Buryatia, pergi ke belakang parit tentara Ukraina dan melakukan serangan meski sempat mendapat perlawanan. Hingga akhirnya pasukan Rusia mengklaim sukses mengambil kembali garis pertahanan dan memukul mundur serangan tentara Ukraina. Над нами коптер. Туда контроль. Хуя, осколок возле уха пролетел. Слышь? Ближе подпускайте. Спасать, видишь, нужно еще кого-нибудь. Еще идет. Акула. Еще идет. Отвезены, блядь. Не хотим вас тоже убивать. По обмену пленными пойдете. Давайте жизнь подарим вам. Огневая позиция. Фонарь выключен. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.